Giɗo anjata, giɗo holko nyawni ɓernde ma, haalanam ko fecci hakkille ma, yaw eyam giɗo mbeɗa hettima, holko nanɗa ko waylu ma, holko jiiɗa ko dillirma, haa ko ina irɗini yeeso ma, tinno artu e gonka hanki ma, andu fodde teddin giɗo ma, woto waylo fayna giɗo ma, nda jungu momtu gondi ma, har jooɗo jewtida e giɗo ma, cibiɗoma e nder fasme ma, fin fertu gite rew e giɗo ma, fatno jiɗɗo teddin hoore ma, rento peli e peete gaño ma, won jalowo fijo moytu ma, taw ko gaño wona giɗo ma, so a jettinaki o woyno ma, won piyowo mucca felma, taw ko giɗo wona gaño ma, ar hettino wajuji giɗo ma, te sendu giɗo e gaño ma, ko hakkille ayni waso faljata, joobiɗo muñal e teere nimsata, mo hiri hiiɗi jontaɗo fandinta, mo awi hindune ko soñata, so wona dulelu o dañata, fenade surkat huɓɓata, giɗo tikkat kono anjata, so hoolare eggi hottata, so ɓerɗe guɗi terɗe cellata, giɗo jakko geno waddi en bondiren Allah, jewtiden kalden gonga nunɗen e gum gam certen yo geno moƴƴo ɗo en e laabi ɓural o rewna en. Baba Galle Diallo Korogel Ngendi ñande 30 hitande ujunnaje 2019 Libreville Gabon e sawtu Kadiata Abouba.